Ibihe byiza kubateze amatwi ibiganiro byacu, ni amakuru tubazaniye muri uyu munsi cyangwa se kuri uyu munsi agaruka ku ikipe ya Rayon Sports igomeje kuba yakitwara neza ku isoko ry'igura n'igurisha hano mu Rwanda. Kuri uyu munsi tugiye twabazanira inkuru iri kuvugwa mu binyamakuru bigiye bitandukanye hariya muri Afurika y'Epfo. Ni ibinyamakuru byinshi cyane ndetse no mu Rwanda biri kugenda bigaruka kuri iyi nkuru ikomeye cyane. Ni umukinnyi ukomeye cyane bari kuba bavugisha mu ikipe ya Kaizer Chiefs. Ni ibintu bidasanzwe hariya mu gihugu cya Kaizer Chiefs kubona umukinnyi nk'uriya ukina mu ikipe ya Kaizer Chiefs, nk'uriya ukomeye ari kuvugwa n'ikipe ya Rayon Sports yo mu Rwanda. Ni ibintu biteye ubwoba biri kugenda bigarukwaho mu Rwanda. Tugiye kuba twagaruka kuri uyu mukinnyi udasanzwe ikipe ya Rayon Sports iri gushaka kuba yasimbuza umukinnyi Faringanye. Bivugwa yuko uyu Faringanye azaba yakigendera ejo bundi mu kwa gatandatu. Yamaze kuba yabwira Rayon Sports muri rusange ko atazongera amasezerano. Tugiye kugaruka ku mazina y'uyu mugabo w'imyaka 24 y'amavuko uri kugarukwaho n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye hano mu Rwanda. Biri kuvugwa ko ari mu biganiro na ikipe ya Rayon Sports, bivugwa ko mu gihe gitoya rwose igomba kuba yamusinyisha. Reka tutabatsindiye, nizere ko wakanze subscribe, ubundi bwo tukaba twagendana n'uyu musore rwose nazinzeho akantu k'umutuku k'akazeru tukaba twamuzamukana. Amazina ye bamwita Golumanza. Uyu Golumanza w'imyaka 24 y'amavuko akomoka mu gihugu cya Afurika y'Epfo, akinira ikipe ya Kaizer Chiefs. Uko mubireba Kaizer Chiefs iri mu makipe atatu ya mbere ari ku myanya ibanza. Murabizi ko ikipe ya Mamelodi Sundowns ariyo iri ku mwanya wa mbere, hagakurikiraho ikipe ya Kaizer Chiefs. Ni nayo mpamvu ikipe ya Rayon Sports yashatse uyu rutahizamu ukomeye cyane, igatangira kuba yamuvugisha ngo barebe ko yamutahana cyangwa se yazabasimburira uyu Faringanye, dore ko uyu Faringanye yanahombeye ikipe ya Rayon Sports ku rwego rukomeye. Zari update nari ngiye kubaha kuri uyu munsi kugira ngo abakunzi ba kipe ya Rayon Sports ndetse n'abakunzi banjye rwose mugenda mukanda subscribe kugira ngo mumenye update zigezweho mu ikipe ya Rayon Sports. Mugire umunsi mwiza, muhahe muronye.